Gora demografska situacija. Biće to posljedice nacionalnog plana stambene politike, poručili su građani okupljeni u inicijativu malih obiteljskih iznajmljivača. Tvrde da je netočno da se 231.000 stanova koristi za kratkoročni najam, te da je država manipuliranjem brojki iznajmljivača proglasila krivima za nedostatak stanova za dugoročni najam i kupovinu. Tu smo se okupili da ukažemo da se nacionalni plan stambene politike do 2030. godine temelji na katastrofalnoj pogrešci. U službenoj prezentaciji je prikazano da postoji 231.000 stanova u kratkoročnom najmu za turiste, a taj broj se ne odnosi na te stanove. Taj broj se odnosi na broj stanova koji nisu kategorizirani i koji se ne nalaze u kratkoročnom najmu za turiste. Taj broj je broj koji se odnosi na stanove koji ljudi koriste za odmor, upravo onaj problem u koji mi ukazujemo. Znači, radi se o stanovima koje uglavnom strani vlasnici koriste za vlastiti odmor i u njih primaju turiste na crno. A zahvaljujući temeljem te drastično uvećane brojke koja je puno manja u stvarnosti, doneseni su svi ovi zakoni usmjereni ka ograničenju najma turistima, legalnog najma kojim se mi bavimo. Znači, broj stanova i kategoriziranih objekata je manji od 120.000 u koji se računaju i sobe, a ovaj broj od 231.000 se uopće ne odnosi na kategorizirane stanove u vlasništvu malih obiteljskih iznajmljivača. Znači, i temeljem takvih uvećanih brojeva se naglasila važnost, odnosno država je proglasila iznajmljivanje krivcem za nedostatak stanova.